Eno kase pe gbepe velula. Kasham temto wane yange mvakame. Kutoka halasa nenge tse faikato. Man kwasu to yakana aduwe yake tesene kakwasu to nangu aluga. Nahan kwala nahan dokpa. Nahan kase pa inavesa yange tave magen pishi. Kame sava ho. Nahan hegen kaswato mbabulu hela onenge yamba saklave. Ka duenje fe kwasito nguvan hela. Mba ekpa vetagbanda. Wala wasega. Na asiza hemen usolonim temut. Tem udido kasev. Shachu kese nenge shakasev sembeleve sekpa akpese yoye. We no so nenge shakwasega na ha. Ado shinu yakpa. Na ha ngbawa nenge shako kasev sembele. Sivelu nsha hemen. Asiza hemen. Kakwane pa. Molukahan yemenke, kwasuwa malukahan yemenke la pa katsashu monsa. Ave kwa o. Bam, ukase TV. Aseme suwen kwa la. Ando na vile una yen wa. Ma kwa la lu wange vega lu kenge. Din pa kwele wange ve. Mwengo wan kwame tuwenyo ke kwala fa gakpe bakumaya vesen kwa una luke ka ona abane nyolo ne fena la kwa hi kwa agba na abane ben na miye woda bakiji me wanungo shinke na hanga kapeke kwala gaze ke makranda kwamba vesen ba kwa nyola nyuma ngela woda vashi ogan ka gure nu nyaga na ha o na luto lato ya pe wa gbalu ga ulu shinji mecha achu heme ya na bagen va de olu na ve me on de yang yila na moto shata tv aka mo ungu na moto kachiwanga ungu na moto shachu chivi na mfati o one tv yemenave ijili ya nzula vega alume na hala ya mkla munana ondo chiviga mana ondo nanto shachu nao chivi shachu moya ondo solve and solo move shinka iye na hegen ondo kaemo nongo tativ msenwa ya tv takyakemo shachu mokpa me tomu wasenwe ya Chua shi again uso wasen oga uso wasen okpa na ataki aka wega ya ba hingiri kinum na ha kwala na wasiga na ha kasev ko numbe na miga yomio ko numbe na miga kana ha se veve eve kwa vesha tsene keve ve kai dove werin la na ha kako hihi sikimbie bajia kwane unava na asi tsembele manadokpa kasevelu ko hange ya mande walon kwane bikimbila baji kwa kwa pen ava hamba valen ahamba ho babango ho gakwa babango ho we kwane kaka ha kpakto team wolo na ai na gbaere nkwarata si lese so ile na tiv jo valentive pe kase tipe gbepe velula sinenge se ile na gene kaneve tanyamba ndiale nshami na se sa vese tutua shachu vepa isa veyo na ha mso kalu olu ne wasu amalula me ya oku aka gene ya mamela ma onu wa mbashin yodio abagu makwala kitindi
mso kana meme akam lo olu again never know one nesimba ton anga ha chachu kwa na hingi tindi uwasen ta solon si okwo via yenu kwaso wele se kase ola de ten wanga o ade ten wanga alu on de no wan kwase unenge shana tsembele na zamakranta shi na etoma ve shi na eleka koso na ngo tsembele tomo we la katomo on de wojela we tomwo shachum peyolo wanwo peyolo bagba be sha wan la na ya ka ocha na ntenya we na ba ocha chachu ya chana wanwo ga chachu on de no tomo we obaki ogan we na kimbi we sha tom laga na wa kimbi wan makaranta shi na lo nana ba aba kuma kem kwase ya se kase deda kan wo be o la cha shi ni be o be o cha chivo na wankalaga na wankala cha doshima a hanzwa aleva nonyale shakala kuma dubu deli shiakaba vi hegenya na leje nyo dubu delu ta dubu deli mom dubu deli manakunda hagbe do da kan we sa bato million nyaga wan wo shun na yen ona le yanyi si ola kala kama kwa nem na kya eke mbavia ka gba lamenta me kwala shirum wa yato gala banna wankala wala pam nengesha na kwase nengesha na sembeleje ingi lawyer beva kem beva jufu nyana na le wem du dubute shechu kem kwa wan kwase nakala sa un yo hipelula ada na ola ono baka wan he waza un yo kwa motel mu he mtetega shi wan mu gene pa nakala ngola kwa ya mvihi yo jino mahanda za Dr. Kilikigao na ha kwa yange bagba we shame nkama mbala ba nyale kim kimi wa makranta hingi otwega nza we mdu dubu mom shakem na mutese ngbena mhon howega awon yo tieke dem ko to ti e bala kwa ban vega kan shinta ne kwa ban nanga gome jimimba ke na ke njo gome Nigeria mu da gbana gbanzo manga o umache luka we kwa ban nanga ye kayo kolon saha simba olu na kala sako kwasele sekase kwase wele nkpa da vihin yo hingiri ko mba eva yem ivi ayele ya nyuma tanchi velo kimbi na kimbi anzoga ye kwala sheila fatyoya gesangu ko kwala ga ke via ya na wankala ya kapeye ne sha ofetyoya walu hang ya kaumba mala ve na nlumu wan wase yem dedo kachila ama ola sha mlu una antahambona shinka na halaga
na hansi de kala vo so shachu pandem yo hom da kulan tachi won uzan kemga kayele ne tivlaga jikviza kemka babe ye gomom la kaveza kemye ukula tachi luzami kwa valda kwe na egugu mape balon kwa valu ku evenyo kitum ve kule kwa bagemba lachi alo nyale ki bimo oluvihi onadi yo sawo be yave da nyia shi nyande kwa be shimlanzwa la doga be nguke kwa laga ka nyia ma he asima no gumambia he la hitati ide lun ko nyia ma he tsega eloko pepa na ha ni embele kwase pa embe she la fatiola di pueta odi wan yo gugu ya da kuwa kwase hiyo teke ngase veda kala chief kango ho kwase so da kuwa hiyo telo so la kala kuin paso ola peku ya nongo yi fere oda wana kijili ndoho panandega bagen kuka yeke vele yanke hemense wa goyo abanyo shela kwa goyo shunla kwa onenge miga ise ele se chansha chan oda wa o ke friji ha ma yange aigbo faseve u friji chi ka bevelu ami shin ka ye se nongo ya nyare ya se iningi kala towas yo kebe ha bam zan ba kuma shene etana tevange va tetana na avevange bo ba wasese wo biwa kundu baga se wo ka kunda ha ebiwa la kayana ka selu na nyale go nyabelu gbidense na ko fango kiyelen la metire hela to kalam tira to kase do we nwaywe no lama henje ka vi shi ka kase tip go ando se nechi na ha ku masi kase kla da te ono kase pane evida kuga ono so mablu hi yala be ku non so kanyi non so ke ko hila nam sele dem lanzo ti bangu lama anje senodi nwa yira kwa tiga abaira ngabe ulama wa mkulem kon kako yiri non so popo jira ukulen kwa kashi odmo okulu kwa ke non so we na no so lu hiya ma de ni kase va kule kwa ma kase palamba sha keva kevi o pevula kwa chan kase ve bakelem tabe shi wa ve pane se vena kwala shi vena tegam kame ola tambe wan sha chuna vena ba chambele ya tonga chambe ya tonga ama ko teaching wo hakevia alo ka fiane we pa me hide fiala asoga me kame hide kan twin na ha yem hiolo na atindi mila na ha ede kaso no ase kase ve mem we yacham you
mom nenge shakwa na yam vese ya hive wamia ama ko dido chilu nonso kai kase vidi yega ijike kai kase vidi yega ada kolo ko yansu wa na ada ko shume kai shula wala kase mba yeshuega sasa yansu lumba ya kwa dose ya sada ko ha ko se kase ka hewa wala sike ma se ta tembe jami nana kala gbo sa tuwa ko dido la chi ma nonso bebe sha chive manenge shege pishi nonso kawe na baka nundu kasaba ono ba we yachanami na sinenge sha vetsembele shikogen mo sha ko diako me alote shi non baklangu gaya diako ko na undu langu hachu kwaso na ma mba lamba kase mamba nonso kama nonso tega yako sikase kwase una yagaya katsatse saute alu kwase dangu mape ino munaya aba tondetsa o hitsombo anananga alu nom shinte waka wanya aji posu kita Nigeria shingi talo won ya karen diako ya akavo kase mamba nonso egem lo nesemba ji kwako gene wanonso gene te na krangu gaya ma hama kwachi achieve ngeshami na ha iguma ile native ono kase pamba chiki diako tv na on twen na fatio yanko alaga mayem kekoti semba walo le yange ve ke heme na se yange se to so vo ko jita me wo ve kange ve techu kato nga itata chu ne fa poso chu my posonga Persona causa di na oposo techu yaga itave ikange na ha kaka slowele njene na ha makolu na vam peyo itative simba nenge nshami mana ono go wasense se cha kpem aba chasenken nso alun kwa shakwa no wase hegen kase bakumbu hen ya mhenken me to tiwe tilelu la me aba so keneto chachu ka ba tsese ya kakase ka hemba nzula ve shakwa kula yo ka ba kase semba hemo kase sevelu wa lungo hosenya velo vihin sesule velo da ka koso nzula ve abese sechi sefa se tom shakwala gomna wasepa nango peshi welentom shakwala government o Nigeria kwa nango peshi welentom shakwala pakwala lomono karen kiraga ba nango baba nango ikumaga akwala nguhe nso kana beme kinyomo edubu ha mampu nini yanga ba homo wasave baba tanu yala kwa beba tu we woyo shin eni eluguma atagbe shashi ogomna usilu amisha yangela luotom ye tochon le dai kigba ye le dua sha giliju IBB shim makodi na yangela ya kaimom na ko olun sha telu yombe isongo bamba na ya momba shimo ko olun no prophetic
nkame kolunzu ulavesene tachi ngunenge tachi ngungwa aluza hemene mso kana veme wolo no prophet uyange mo gedubo ha mapueni ni la bahino pinen kwa shakwala sembe la diwa bela ya president of America tindio uvakelene mke mafa mimi unzulu vese yemula ya mvajili vinyoshi makodi naitini monza Bishop magene kwa yangevelo na kase team so alone me to wene kanke ngao na ya mawe lujiri chimomlo he na nengene ko yi nka meka opupuga ondo malam na halaga ko wele nya jebe meguma mi okiti pangwa nengemiga ma odi nengemi na hamvo oluwa welele ai na ma odi vo achu yange yo mbrava kwala kwa mheme ka mo yam mbavele shisha me aha mo be lu di vo na ha lu nzula vese nka me kwa na so timinse alumba ile na ve na ya kan team ilu timi ye ngome awu akwe iyo ahamba akuma million pueve ka mba timi yoga ha ma yange bagbere yo bagbanya yaba be gaze na mola yo mbalame mfape yo mbagen udenenge velulame ve kave kai ko luwele ne ke genocide gashin ke dictionary take do han vela nenge mpasem guma genocide o monfe kai alumba timio au hidenji meshio awashimangu mbale hamashie ya kwa laka genocide. It's a deliberate, systematic, consistent destruction. Que batouille là. Comme la pamoka encore. A genocide. Nte save genocide ke bibilo. Nelanga ke bibilo kakaka kwa mke kuwe kumesega kakuyan kamkoye. Mkame tolugen ya ite to fero. Ketalu Egypt watindie kasimba Hebrew una malalu wano ya ekuma itakela alo kwase edena aloma ngula kwa genocide awu zanzanza no so klavaluga no so klavaluga kaseva yombagene ikwela wakpe shinga yiye yombaba wane ngohone hama kwa naka shiso eluma nkaave me ko shohwaya ko si yesime babe klalumu esese zuwa mega beyisa but sule kaza ke sule iwuwa itakala sule pasema klafanti okahanga kwa yankwa ngulunga jen kose kan tim popo yo mawe so timinse na asea ka kwalujela mamka mocho yame kadi asande tse afeko gen bagen chi kamba kretu shima oshamiga na alongu timi nchoyaya ka onyolo timi ni ema kretu mfako ogenega na alukwalo kawaka Christian pa baka kretu pa iwa kamba kretu na anka peruvo ojela
ya mo kwala mkule mala be kule mabe ve kai ve ba ngwa miminye mso kana be meshio yange wa wuami o yel wata president ya tonga ha va benwe yo nala yange la mbeshima kenge unkishi mo e otika na okwana ha namso kana be me yen la ya ina la yesa ma kodisega ambassador America kamo ya be zwali ya la be tini mikela shika o hemenkela la lakpa unwali la untwense kwapue kanyim lo alun ne kwane o kame pelu tif na roposo inwamle ase yemcha na ha moyo ka lamen kenge besheshi ma kenge o kishi na ele muye kwa kamfa onu nami wala nkenge be kishi mfadi do me yo makoyo mba be ke be kwaga ka patiga yambe vaya benunga o pati mbakelo hwa kayile democrat chiyile conservative vechi yambe zuwa veva anga ko patiga na ha moya nana yavenga zingwaga msen pasiye hila girigi hen pasiye msen se tumenunya shanane ofia se de undun tivga msen wase awungwa msatuha wase mukwa namso kame shaji lana luchi lunana USA hilando kaun una nasem hembe kaun machega aundu se keve u mache kana da wa particular veje ashoga kai lam chanje party adoga kai do shachu nwa ido ya bala afati o wasense ga pa aundu wanenge ha makwa mana gbesechi unyo na kauna wasese na susu hina beluti ntashe nenge nyanchie mo tati guma bemba hitati tizu wamsa tuha yo hide hitati on the native mhembe ogen mso telen kwa shamea enzula vese shiasema selu tenge yaba gen tom sule kwa vundu chamba peshi bamnenge me ondo wa solun se akala chilagoma ba mso alun kwa me ondo ka solu pa ushiri na shiravega gaigbo wopo mo shawe kwa aha ashegen kwa kase kwa ba hide ki yaweda hamba waluna no weve ungwa di shiri na shi avega kosuwe hizo wasenga Mose yauna luhawo na elenim sen pa tini Yoshua yem udala menamba hiomo ona lua toya anaungwa mso mo na de yina shimaga ekpe kwa tetive ngwangoga kwa tetive kwa ngwango yamba de olu nena ha jimgo olu nyea ondo ya yila nantola ka ona vele mom nenge team tivga eluna hala yama va moga na ha manya itiv ha masiva unya hitiv olilunya inanga na luheya ka ovanya na mo
Shielangu ba. Mam na jiji ami. Mfaila on the way gakpa na jiji. Me on the way kwala. Chi me kule kwa olu ya. Mso pasene. Mkolo tivne elalu ya. Hii na ha. But zan. Yange sati. Alwe kasev. Kule kwa venya dinengene mkoho kulega. Kwa alu he. Ondo waso. Luhe nenge zanzan. Sati. Mana ondo nguati. Mati kabe kwa shenje ondo asola. Ti kabe kaya ondo kuna goma ben na enyi. Adura. Na amhemem dura kpokpolo yange sati. Na alo yina shimo yen ya ukra nenge mdura laga. Yangela. Akanga poso. Bepe ya. Amma yange ya. Agere ka sulu bepe ya. Na ha. Uladi yemenga. Siva hen kam kohulu doshima. Am kohulu numga. Am kohulu alunko amaelenko ashadoshima. Alo nana pa siva hen katwega. Si washima. Selim koho nesibe. Kedoshima. Sepa san se yo. Ando kona zuwa chivi. Nso ma olola ma we kene mi oshapa we ya ilu yo ilu dudu. Edite ze o we shazwaga. Edi ngolo na oga. Edi nane na oga. Edite o sambega. Yo hama kwa kedoshima. Aka kwa nyola wega pa washima. Chika eshima iwani yenyi. Inem kom. Silu ne kedoshima yosu de lunga. Lunkoho lubem. Manumkoho udoshima. Awashima wase. Ando takia kevese ya iseva kwa nena ha. Ha amanyo. Kolusha puka lohwa. Kla ladi usho hwa. Chisikumba he. Kwa lado ne. Yolefa na hava lena ka kwa vefe yange na ha. Kashio. Mkombo tiv. Siva ye kwa nea. Yologba vansha o state poso. Ono wase mba kwiluki tiali wonpa. Nenge ve kuwe henka mafo. Ve yen veda o mbagene. Va pe ba ve nenge. Wagene ya ve vachi. Na ha. Sive yangene. Yomigen siva ya. Se shanje ti kava zan nyungu na ha. Nefa ti kava zan nyungu vega. Woo. Nefa gaze. Kava zan nyungu ve wachaf. Wangega. Ola pila shije kwa na anenge. Ola kono tukwa na enyi na ungwa. Sivan kwa gene ya. Alo nakase kwa ve poso. Pa gugu na luwa hamba kwane. Mva he ya ka gugu shin kwa selim nenge miye. Manen kase ka ve tilishi we doze. Mfana. Kase bayanse duna ma kila gajena. Yam kuhang bande. Kulem kwa yam so soon peshe. Samo yo luna vene.
Sinango siloho. Nyamishaya. President General House State Man Chicha. Viva. Siwago yo. Si gachagba. Nansi hi. Ne washimawe si kwage ya aklano na hanga. So kana veme kasev. And so vele ne shayan yen hitative heshine. Na nepa neto nga hasha njala. Neto nga hasha kofa. Ayo hidenjime. Ishiki ando. Mashiki umachi. Ando nane ya. Shachu nepa. Nelwa imo. Iwasen. Waswa okwa hen. Okwa mbaye ase. Kase. Aele nave adoga. But no so. Aele nave doga. Machine kase yolo pa. Bagen rundu ji. Rutimansha. Ihinda iyo. Ekadzambe velu zambe. Nela ma yolo en. Nenenge sheo ya ene. Kango ahambe tahan wae. Shegen ya oyaka luhega. Chika ngoka hamba fan yele ni wae. Ngoma gen kaba fakwa be yele na ye. Mulaka ovihi wanjela. Na wasese usolontative bapehi shawya. Ngo vetom ogbepewe. Wasu wanva yo hen. Shinepa nefa. Tative ko vihi. Ngishela chi otiv na no wanu na ya kawole kuma. Hegen kaito wine na shogen na dubu monse kay yemami dubu deli yemami hama ko so chi da e ote baile ne kala ungo babun zoga sinyo ji tamini gen ya sinenge shakwane alu ka wanu maje pa wala hingi wanu to alu ma wanpa wana du kala je ya yele ni tivia wala hingi wanu to agba po na kala ya to ya fa kwa shame so kwala ota uhijila bapongu na wangu yemen kala unafa kwa shame apine ahe ana venya ba na wan klasa ajila gen kpeshisi numayo ungoho no mbane hidinami kairu shajoso ashigen yo magen kaiva higboko hena ha iko kasemba kpengawe yako kulamba yemenami kama la mafako ashemea waswanka olo na asina matu mamba kangen ya yemavijili shinjili Gloria Baila achuka gba na veguwe ya shemakudi mfato ikwande ve kwasina ve tomshe kwande she kwande yeda vamba yakasemba gen do nengenga mheme alu ngo nenge fako mba yakase ilu nyona ve keya wankwaso chuku wanyon poka baga nyon poka ta nyon poka nyi na ve kai tu mo yolo ve ku makundu ima shave alu wongo ngoma mbana nzula wanwo na ha yapa na de gba na wanwo na yema petsoga baga ke una da rento hi shop una da 10 petru una da 10 yi makaye tik madana alumape na yaka na ile ka na vekla hahaya na ngoho nyale dengi mbakwala na mulame na kaseti me nentom shakwala kawa nenge genja mokpan momluto nu non so
Family ame jiren clash. Bagen kabida hide ange igbo wanenge shami. Jogen kasida ko. Jogen yam ko ogen la ben president general ka weyolo nenge shamega. O shini ye dozana. Takpenga na jela. E ko hen bilibi ha bakangen ya onda wasive. E ya ola da ebendi hakebi o mbala. So faga. Ba o se kula onu ase. Mu olun kwa ne va hachu. Nnenge ka ne zamio. Ha. Aondu te ave kase dido. Ne bem ko no be la ga mekla zwa ya ni lamena ven na hanga. Ba mu ka na be me. Aondu nenge chane luke ya. Mango banane msatuha. Tane nkawana. Una wasise. Unane vile nite. Tolutif shatachi. Ando tif. Avene dodo. Aveu yaene dodo. Matomone luwele nchi ando ve dodo. Kwa aveu wezesha michi. Ikola ni duwe. Nkango satana kange sesiluki chanla kwa msai mposo. Nyone ke yo wando. Magbenda. Kange se. Timba gen basha state ma elunzu lavea. Ba mnajiji. Ondo sauce. Ajila kwa sezu amsatuha. Aloke Taraba, aloke Nasarawa sezu amsatuha. Jichi. Petivilu elunje ba kangenve. Imunge duen. Hi chomo tali tif. Chomo garu tif. Ukane. Aondo sha ona nasem satuha sha ajila ase. O mama de volunga. Lunen don. Yange yem zulu. So neche. Ne yem kwa ne yem bem. So Lele moya chilelesha hana yue. Chilelesha. Hana yue. Ngwa. Asebea. Unakwa aronwo. Ada ombo shio yoso wa yila basra echi lamabe. Kape shakba wo tijela. Shio moto yila. Icha basra echi menchi. Nawe tinila ka yo shonjela. Ide shiri nenya. Ngwa. Dololo magbem. Tato wo nge yo ke gbem shawan. Call value teacher. Utese ono uchatif. Call teacher. Ulu profoti. Hitatif jimenchi. Utese. Udaveke la ulu doctor. Hitatif jimenchi hachu. Anu te ase, anu te wase. Anau yo la, anau shagbala. Shachu tif jimenchi urungu honguga. Avande wegbegba. Okuru keshi la chive. Avande wegbegba TV na hama gbegba ketane chi. Ikenge yo ye kaya ma kwala oneluje. Snau shun kiki. Shao zegamba kaamban. Higene. Chima se. To fotoya. Se. La Central Planning Committee chairman bemengwe announcement. Uneva yo kwa. Ya siye mahumbe. Achu. Uto wasima mbea weselamje. Kwa gene krangu. Olo agana. Chairman of Central Planning Committee.
kwa yon rea kaya shonjene snachivi kasumbo chairman ba local government minchi nenge kwasia washman neji agon chairman mwenchono hemen kasif ba chairman ba local government minchi washman neji ngwepa snaw shon kim so ya o chairman kasumbo chairman ba lo hanchi snawe chivi sisune chairman. Hi, Msuntemo. Msubauti. Kwangoti. Globally. Higene kashenu ton photo. Na yomba vuluki CPC. Second Team Women Summit chi. Vimosha. Apasi atiasi. Shisi to photo. Vete wasi mango wasi. San photo shunka shinka he. Shinyaga. Okay. So CPC Central Planning Committee Second Team Women Summit 2025. Please fall out. Hii photo mall na mkenga. Se la Central Planning Committee ne duwe ne tili hela matu. Itoa shana. To ngwashana shuna evia. Oho na ya chima. Chairman of Central Planning Committee ke chima. Ne to futana ne hunde he. Torufana ne bana plan kwa na Central Planning Committee. Ne hunde he na une tisine. Vo hachuna nenge ya. Unefa na Your Excellency unange ngoso na abemba boheme kwa na jene we kwa na do tsembeleje we mama sena modelu ha ya ngwa be kwa la chu ukwa mwaza kauda lo mona tsam ha chechiga ngwa ka Central Planning Committee jene tile na shisha angwa nyo kporum na kela na ni nyo ka yomba we kwa na kpo jene chama na ngo utesi jesi kwen kuma mo ka mo we koga kwen guna number 10 kijima hamo na yilatina no moka ka Professor Mrs. Rosemary yengim do a home. Pendatio a home gbasi. Mtesin shi makranta ogro kocha hi makudishin la. Oluyana to shi makranta la ka brauti yo na pokpo. And I'm very proud of that. Ka ko hungu moga ha magic me zakim so mefa. Malim so lunkiwa na kuma wam chi. Motiyanka Dr. Doshima Tenauza. Okay, I'm the secretary of the committee. Msune. So baya utima hama ohema ngwawase. Me Elizabeth Nguvan ala shagwa kwa shimba ko. So nechi. So baya utiv mangwawase mahamo na luhenchi shaunduna. Motiyame Victoria kuwa no ugo. Ngu kwasi hemeno kase timba himakudi. So nechi. So nechi. So te wasi bia team. So ngwa wasi go team. So hama ochi. Moka want to gadi. Ngu member of komatine. So nechi. Kwasi ne ka tojba. U committee nene ka Princess Grace Gadi. Subia msungo suhamo na temenchi moka yila me sorry moka Priscilla Mbayembi yotie
kwasu to kwande kai yila moye ngo kwande mom go publicity kwashi registration committee so beam so ngoti so hamo na luenchi momba ila moye ngwasi jangbinde kwasu late kiko kama kwa secretary kaswe tutini soon. So, good afternoon, everybody. Yeah, His Royal Majesty, Her Royal Majesty. My name is Grace Akiga. When Mommy came to UK and told me about the women empowerment, I was so fascinated and I wanted to be part of it. So I have made a very, very good decision to come into Boko and be part of this women empowerment. I told my family I must be here, and I'm so overwhelmed with all the activities that has been happening. I'm so overwhelmed with the education. I'm so overwhelmed with the unity. And then seeing the march past from women from different locality, I am so overwhelmed. So please take me as one of you. And in every year, I will try and make myself available to come and continue. Thank you. Thank you. Sunechi. Msubia, Ngowase Global Chi. Motiam Dr. Dofan Otisi Agishi. I'm committee publicity. Msunechi. Msu te wasi beauty kuanga wasi chi mwaka yira me Margaret tenenge aindi mbuki committee registration Msu beauty msu mommy wam moka Dr. Mrs. Apollonia Hangio wanu mommy Jim mguve mommy in the same department in Justum. Thank you. Msu telembe auti, msu ngom, msu kasimba tochi, msu hamo na vehenchi haindi na motiame sembe Susan Yoisa. Ke committee ne amgo ke publicity. Kwa kama ongu mamlu PRO mzo kasiftive Makudi branch lae. Msu nechi. Msu nechi. Tiai afa utesi ayate. Mom in registration soon. Msute wasi manga wasi chi. Momba yiramu ngwamu. Kana nuka momba yiramu moka nuka ngwa. Okay, na tiyame ngwamu ukwe. Kam nengi hena mbandi kamo president wa ya tindi yo vevaye na ni ya magazine ya yomba ya vevara chi kote wase ola kayega ninengo photo mba yombra ke vo ya veva Republicans kwa Democrats na ha neswete wase hachungu nangu we iluse posu msunechi ne hideshenya hela na bwa una to foto veven bwa ka mbawe hine yungu vesva nange ko ze hame hayang nyana jene walen registration ba anyara kikpa po kushi ba to kwa yo nango ha ka ve nango ve tile ne hela na ma bwa una ko ne he ne to foto ben ya committee ve ben photo ton ya ma kasbato ve pa ve photo he ni tile do ya nange na yo ya stage na ne hungwa assembly nango wana kotoko akotoko ka vi stage hungwa mimi ngwa ni ya hele totele na to na nyo he kwa ngowase nilo nange ngwa
kwa nona lu hitli bagam ka we nyokela ga utile kijima yem nyokela shike do yem ke mesekela ba yina ga oditi kijima ga ngwa ka zege kwa shonjera kwa do inge ya oklada timenti ya wawate futuga kaizare ka kwa mfia ya chi kono hatu nonga futu inge kwa oda shinkere na ke ga tichi mapichi ngwa na komati na hide ne temanyaslo hakaswato mo na se shejo bawlu kaswato magano bulu ya ma o kene kaga bebe jabu ngwa ba kaswato veto futuben ya ma yutu kwa vekae veto itesi ve kwa ve vakwane magonyo okela akaswato jena wa hidena kijimatele idilu na lu hwagbiri titiga our photographer tesemve ngwa kaswato gengo ba kijima cameraman now yana nyo ngwa ka via shonjene youth velu mo yave va kwa fesi atoro kase asha house state ve maton atoro kase asha state atoro kase state kave jevelu nyorone toro kase of state Banasarawa Bainugu Babia lege polome backdrop la polome backdrop kelem YouTube na wa kwala about ya ba me hen free ngwa ka toro kase jela of state va kwala do nge kpakpa ngwa ngwa we ben ya ma silo ha youth ye ma kusu zanyo foto na firi acho ngwa hello kwaega and addressing to team Gashame msuwe demawa sisu na ngwa bravana avi ala kai mamba gemba shenveluga neba ebe onu tire shagbem youth kavejera youth bashomba chukuta amba wangu kwala chi karanaka ngwekairu youth mba mimi kwaga se loha Nasrawa bakposo diaspora please, you are the last. Got the last one, Jera. Diaspora we toya. Emma. We tokae diaspora we toya Nasarawa. We huwa ngero yatsena ha. We to futuvina. Abe akasemba chairman ba local government.
Ni fere to tire shange. Utomba no bevega. Nasarawa wetangero yatse kai. Nasarawa nyo henje sikere wan yiwase nawe. Ngwa. Nege nichi woman leader wenshon. Nasarawa bagebe ha hinya. Ngwa. Ka tochi ka isha hinya na ikium na ka kwavuga. Yo ba to ande furu kiji mena kana. Oyo. Ngwa. Ni ben ya Kasumba chairman by local government last. Ma TIF television. Ngwa. Nasarawa sisune kurene Nasarawa be. They are winners. They win. Na mbamru sana saa hele. Le toya karanesha. Abe tamane man kpirim ni to foto. Nanene awa neji. Ngwa. Anyo hela ka hama kwase. Agon women. Ngwa. TIF television bene Afrika nansha toloda temanya TIF television TIF TV. TIF TV quickly. TIF TV ka unyashuru bana tire ne TIF television be ya mane nyo ngula toloda temanya ne maolo. TIF television tire ne ngo mbato be kwasi. Ngo mbato Balaka mbashaya. Bawe hayane. Wa gba he hundo ngo na do we tako kan mo janguga. Ngwa. Kashame TIF TV. Quickly. TIF television. TIF television atieto ayesibunga bakwas kwaso matongo hanfa bahana zase kusuna tieto la kusuna igene ase kusu atieto towe banu ben atieto ipe tomo mato ngwa we nyo shame nange kwasu ya uyandela kwasu wa mpapa ngono foto ngono to foto na jodu ngwa kijime akwa boga so kwasu Dr. Wande kwasu doctor ka doctor huona sapade now shun keke ngwa siye mlele to nala kumanala le moya igele aka osikusu sita humbe sa sima hiden shi osuba hidila Sisune. Okay. Center Planning Committee ke ngove to ave ngove.
Madam John, eh? Madam John, what a tough of it to go. Zaki ka ba hiya wo ga ngonde ka Madam John. When the corner to for the way. Madam John, that's a tough for the way to Zaki ka ba hiya wo ga ngi pa banga. John go maga Tanzania. Kwa. Oh he ngwa. John poloma seke. Oh he. Unenge Madam John washu wange. Gonga Madam John jene. John go maga Tanzania ngwa. One bawe fere. Angwa nelu moya be out tile shange Madam John Tove. Okay. Ladies and gentlemen, we officially jack the frontiers of this program. Behind the microphone, you have no other person but Sapadi, the dependable voice of Benue. I want to say thank you and God bless you. I'm working here with my colleague, MC Talk, MC Tese Abel. I want to appreciate you. Thank you. I also have my medias here. So was a busy. Ovese uko kwanza do na asa kwa sababu ndo ngokijime. Ichaka ngi otsi avese baganga sanzu bakene ka kwa me. Thank you very much. And so we are yet to have the resumption time, but I'm very sure my boss will reiterate deal with that. Very simple. Thank you. Kashame se ma hide ha wa tata ele ha molo hide siza mene a youth summit we kwa velo za me kwa sheka gane hiu nyelo local governments we nyo ha shatu he tip day proper local governments Nanga commercial team. Ulu na matogana. Wa. Yeah, now commercial data Tanzania. Ladies and gentlemen, say Doyana Sinana Show. Sirvahiga Sinambe. Ya yam nelu nange na ham ka waye makule amo na ba hide to you Thomas unata hame ita yam tiwe nelu nange na ham yangi nya ga yangi dito ga yangi yembe ga yangi ban sa yo hita wase to ti wase aba onde ba nange kwasina akwa kasimba tichi zuluele tsege nyongo tive ne President General Mzo TV onangu he beche vo kwa vese nelungwa sinage vo na si wes na tshi ne toshi ne negative television na silu na ne asiba ka ne ya lo zan vo ha ma yange chi silu yema neven nya ne ya silu zana humbe hegan shani hi kwa ne yo ngo wase Professor Elizabeth Kembe hi have ne titoje shaw lamene tiona himbanchi jongo abe ya kwasi ya Gloria bai kwa wakwa chako tonu wasif da te himbanchi jamba kasila na ha president umzo tipchi alama vesi
awakwa nilu nangen shingwa na ha ngo tiviona ala mationa ala semble sha talu tivu edo mana wuesi to tiv ele kende kasisha ka kasi pavelu kwa hi shaja ko hiya kemu wanu wase kwa de tawe she ganda nga kwa ka again bra tiviona maslam nevesi wase kwa aka kase ma aguma yo kwa inave ya veren kwa hitave kata wasijana enenenge na ha hie de du gelesha zabia chi o wa trata ikea seba hi de kile humbe chi lalo youth summit agbe TV television uneluzan shave ne vo zanzan yangi sati TV de uneka ben kama wen jetro do yum mo nso na kweshide okay exactly It's okay. It's okay. If they are ready. Yeah, 3. Yeah, I'm on. Okay, we are going along in 3, 2, action. Sesu ngo wase ngo tip jiminchi kauna lo nangaji abu au tip shata chichachi mba bupulu shahumbe bipeze mba mgerevulu shatia ngo wase chief professor Felicia Hembadon yate sisu nyaga yange yo ngo ho onu mba kasi ma yuho yo chichachi higa boko ga tamano tip chi ke summit obun kwame ko yange tip shata chi luele na kule yange sati ole yange po kalatana ka o kishi man na ngo wase so kushi samoyo ka kishi ma ya dido samoyo kushi yange nyaka yange besa ka yange dido yo nda ve mi na chi wasya samoyo shachu oda nese kaseti ani juwa la mena ka dese yo shi aka wasse o
zehe menu tati ya kako sanyo kushi kako dido wae hitati ya Asham kanyi kwa wanulu mi wan kasimba bulwe dondo nzo o awe kasimba we temaji mi o mi ban pango igbinda ye we onu asimba kasi we yem sha hwange jile pango na ngo ase hitati mba bulwe dondo kibinda na gana wawe kwa kaseti ba velua yuba ko kaseti nega shibelua nyoba mgaya wa be kwa me bam la go shachu wasan kaseti chi na nyoba na ti de si yen ko na sabe si yen ya be da nyoba gudu ba na go shachu wasan be na go tebe chan ke ti bi lu ke chan bishira shi be pa be no go ban ko ne ka pusa shi ati sa kai bishi asilu afagaya na ha aru bavana vese batuma mango vese ya baru panaka shisuru zange me nugu sikene bagaya kiji mega sechi suru yema ngame Asham kaseti mabelu nyanga je ozan kule ya government o hita wona government o hembalun kwawe ya ka government kwenta benwe kanyi kwa uluwele uzuwave na shaye mba washima o mba ve kwa ve tembele ve zakahemana so kushi champila yihi ya mkobone kwa chio shatu government wintine government Benue State nasa iwasan ka wana neve mkobone akechio shi government lumuna vese government wuese kwa mkobone kishi gome kunongo jeshi una watse amba na ha na seba situ wabe ha gome seba ere kwane nongo gome kusuwe sekitine na sesilu shame kiheme na sekene gome kenyaga gome kende sega gome wasanse wa ando shaye aka gane masi nyongo yekule satila onda vepu ya naona ge nsuwe wo palu Umba tima President General kwa hemu nuti wa tipi kwa wanu timba vebe ati etola ondo ma vebe do nyonguma idoma ashami nyongone gya bega kaseti sihira behe nya mba ya se guyo ya se shimba batuma na nyongone gizahe me shikbe ya me mitichi shingizahe me na kuka me ama wasana vanaru part of meeting na se chi sinzu wavesi nyogone shionda wasito ti atabe azaha manu suwenti oti azaha manu wamenti shakwa fanu wana on azaha manu wanti kwa eraru wansana onda wase gome wase kwa wabanchi ya onda nase bem sete makebe hitati bayombo vile krabatenu havesega ondo te la rumana iwasena ha aba iwasena awasese peseje nayo wasemba velu chajira igire yo YDP lakpa onda nongo awasebe bekwa mihide biye hajira be hama oti ya iluna lokulim sanyo so kwishije onda na mhe o chive kola wekiti yesu amen kwishi so lekishi
Do